x'inhu jiġri. Nbidel kollox f'salt, guys, ma Upgrade. we're here. We're here ma' Stradarjali dis-sena. 1 year later. Mela suppost kellna nagħmlu hekk sew nerġgħu ta' parsi. Please, forsi teditjaw tagħmlu Ċibbu. forsi tistgħu. Pal-maġġara vera. Okay, bħalma ġara. Għax il-kamera person tagħna ma jipprova miskin jirranġaħulna biex nkunu easy biex niftħuhom mbagħad sibni ħwa għaġġu t-tojlet jew xi ħaġa. Imma laqwa kien il-botli. Trid? Iwa, ovvja. Ftit huma. Mhux pas-sena Mhux pas-sena l-oħra. Xi sena l-oħra kellna l-istess hekk di ritual ta' kull darba nerġgħu nibdew. Ħattazza u ħasret li ħajti. Xi ma tantx Update ommi. So issaqsini mistoqsija u jinti Jekk xi ħadd imur jara tas-sena l-oħra taraw. Issa nerġgħu nitfgħu. Oh my god. Kienet tagħmel li hekk jiena nkellima u hi like, xi xerġ ħajd li Irġa' waħda. So dis-sena we promised ourselves u li tim ta' Stradarjali li mhux ħanamlu hekk. Xejn. No. So cheers to that. Cheers għal season ieħor. Għal season ieħor. Season 2. X'imdejna naħsbu. Tajjeb. Tajjeb. Jien ma fem ma ġobniex l-alkohol, ma għalele. Jaddi. Tajjeb. Ifuħ żgur. X'imdejna naħsbu x'ħansemmu dal-episode. We came up with why we almost didn't come back. Dak it-tip. Dak it-tip. Imma we'll get back to it fl-aħħar. L-ewwel ħanurrukom xi affarijiet li kellna. We're gonna reminisce. Reminisce. Tistgħu please iġibuhomna. Please għax kien fuq dal-beanbag. Nerġa'. Kunu ili obsijat. Għamilt 3 kwarti nipprova npoġġi fuq dal-beanbag imma wija. Okej. Tlaqna. Dawn mhux qed nilħaqhom. il-famużi affarijiet li kellna f'season 1. So basically, Chloe naħseb konna totally different people f'season 1. U naħseb nidru completely Naħseb tipo l-enerġija tagħna nidru. daqsxejn differenti. So, qabel konna kollox pink u girly, għadna, Għadna touches of pink. Imma minimalist. Issa, rridu għat tal-minimalist. Eżatt. Ejja, ħroġhom. Tal-clean girls. Ħanaraw niftakru x'inhu. Mela. Oh. L-infamous. Dawk taf li qatt marbisnihom. Mela, aħna konna bdejna bil-ħsieb li kull episode ħanibsu dal-imbirkin contractor. Tipo jina qatt ma nerbiża qas biex norqod jew biex naħsel l-art. Illum. Never. Cancelled. Okay, let's start this thing. Meta nagħmlu hekk, nkunu cancelled. Okay? Cancelled. Jiena sirt nużadi ħafna, so I want to bring it here. Cancelled. Dawk aħna cancelled, kieku lbisna dawk għal kull episode. Next. Nista? Le, sten, nisma. Hemm il-matching pants ta' miegħu. Biex tiġjar? Le da flok. Le dak flok, għax kuna nkunu Pariġ, highlighted. Doesn't work. Doesn't work. U tapit. Mela sten. It-tieni ħaġa. It-tapit. Ħaħi. Bring it. Do the honors. We thought this would work. It didn't. Laqax xejn. It didn't. Interior designers konna ġejjin. Set designers, interior Kenna naġa roza. Fashion stylist. Għaxxarni għaw minna da tapit settana. Dak xem minn weħel fil-nofs. Fej, xem. All right. Dik xini. Oh. Taraj lashes. You didn't see that. Le. Insomma, għaw xaħġa sew, we're not going to get into it. We tried. ħanremblu. Lefer temkin. ħanajdlek. Lefer temkin. U wasalna, we did it. U s-sadinaw. Eżatt. So, irrelevant. Just. Mux aħna konna l-interior designers. Eżatt. Alternative ego. Alternate kif tajda? Alter ego. Alter ego. Alter ego. Marx kux għal dik it-terefer. Jina l-alter ego tijaj kont semmejtu Sophie, naħseb. Tista xieġubni l-isem. Sophie għazlet dik it-track. Iwa tista tgħid Sophie għazleta, wasn't me. Mela, next. Di għaz nħares le, għat nibża naqa. Għax jekom maħtara da l-episode, ħatejt, mek marret il-kutra roza. So, il-kutra roza għedda. Għedda. Ija, di tijaj. Ija. Bele niftakar minn dak iż-żmien la. Basically, dik kienet il-kutra tal-kamra tijaj u ġibta. U ġibbajnija. Eżatt. Tista toħod issa terġa'. Eżatt. Cheers to that. Ġit lura. U le. Imma kella ħafna. Forsi jaħsilha naqra. Eżatt. Forsi jaħsilha naqra.
Kien ħafna memorji dil-pizza, kollox kellu ħafna. Le, to be fair, dik vera kienet hekk. Eżatt, part of. What made us cozy on the set. Fimt, loved it. Love it. Hemm affarijiet oħra. Oh, Hemm iktar. tiġi li l-bisni, għajow vera. Għadu bit-tabella, men. Ħalli ma. Jiena. Ħalli nżommuna. To be honest, tiegħi kont ħattu. Vera, solament. Ma jimux għanin. This is yours. Yeah, this is yours. That is very me, pinky me. Ejwa, Għax-xitwa, ovvjament, għax-xitwa. Mux ħatilbsu f'xi għawissu. Ek, looking back, tipo l-fat li jek xri kena l-kuraċ, għax da mux affarijiet faċli, tipo their time consuming. Eżatt. Hemm ħafna affarijiet, so l-fat li jek xri Dejni għaw. Iżena. U daw affarijiet zbieħ, għax vera sa nitquna, tipo ma ek. Missa nitqu għax għaddit sena. Eżatt. U nħossuna kbirna fis-sens, nħoss li daw is-snin ta' ħajjitna tikber a-lot. Anka l-identità ċertu affarijiet daw m'għadniex il-personalità tagħna. Tipo, I don't know how I thought li ħan il-bsu daw kun kunu cute. Imma! Dar iż-żmien hekk konna naħsbu u nħoss li daw iż-żminijiet ta' ħajjitna minn sena l-oħra tinbidel ħafna. So that literally shows that. Jiena ħares lej l-episod ta' snilu nara dak l-eyelashes, il-kila l-eyelashes li kelli ma jnejt. Ma kif għat ma qalli biex inneħjom dawk l-eyelashes. Titfanijek, jġbor kilo trap minn malar dak it-tip. Bider, eżatt tkun hawn. Biex issa naf li ma nagħmilx fake eyelashes. So, eżatt. xorta jek li għamiltom? Eżatt. minna. Xejn mhu żball. U jekk mhu żball. Rajta, hype girl. Good for you. Insomma, aħna l-lum preferajna naqra games to get back into it. U ġan, le, please, le, għamela. Kemm situazzjoni gravi li deċidejna li nerġgħu nibdew. Jienu klew jaħsibna li id-deja tajba li nibdew b'game bħal speċi if we don't answer the question we have to eat something super disgusting. Imma mbagħad it-team went ultra minn super disgusting, xi ħaġa li laqas biss nista' niekol probabbli. Xejn, jien ħanfaq nibki. U qed inxomma minn hawn. Qed x'kien dak? Ja, ġa. Ja! Le, jina ġejt bil-ġuħu sa mandiċ. So, stay tuned for that. Jef, nipreferi naħseb nispiċa blaħbib, bħabba daw l-mistoqsijiet, minn ikolli għandu preparata lina, ma insomma. Tajt nibdewa. Nibdewa, cheers. Love you, Joe. Love you. Ok, għajdunna xinidda. ħana l-għajnejna lissa. Ready? Ma. Ej, għamelek, lo. Ej, għaxin tajdunna niftħu għajnejna. Please, marriċ nirremetti, please, le. Madonna. Le, ġeja li ħat inten mawx, ħan nirremetti ħanaqla. Ġo, jab, ġo. U xanna, u d-dimna marriċ. Nista naqbad mord. Beef liver, pig's liver, kirxa u bżar aħmar. Ġifiri, inta ma t-pretendu li marriċ tu-rispondi għan daħal diġuħal ikolla. Beċint, no men. Oh my god. Mela, di all right, di Nikola. Aswara xajja training. Di xinu, dal-abjat. Kirxa xini? Kirxa hija l-intestini tal-boqra. Da xinu? Beef liver, liver pig's liver. Il-qalba. Di qalb. Le, liver. Wieħed dak li hemm qudiemek Liver. liver. Dali hawnhekk beef liver. Beef. Mela, jekk għaw. Etna nseta ruħi. Jekk għaw xi buċeraw jarana, please ejdilna jekk daw jekk nikluhom nispiċċawx l-isptar. Jekk iwa waqfuna issa. Jekk iwa waqfuna issa. Mhux sekonda oħra. Qed nikkontempla kemm nix nerġgħu nibdew. Għax qed nikkontempla ħajti. Mela jienu klew intqajna qedni ju nagħmlu dik il-logħba tajba u sibt erba' jinnafek. U t-tim ta' stradarjali ovvjament. Went Ħadu all in. extreme. All in. Qedtilhom jintatlhom forsi jinnaf red chili pepper. Taraw, imma ma tlabtomx beef u ma nafxix liver. Għas nafx beef liver ma nafx. Thank you. This is going to look good today. Okay. Jonqos. Jonqos. X'jonqos? Bring it in. Bring it in. Ara, di, ara. Għaw, riħat inten ħan Mela, nsejt, ma qasab x'inhuma, basically l-logħba hi
Għanna 7 questions għaw ġew, sewa, all right. U l-questions mux mill-Halloween, ġifiri noħorġu wahda jekk ma tiċ rispondi. Ikollok tagħmel taste test. Issa jien nippreferi nikol 10 minn dal-ħumor mill-kirxa jew dawk Jien ma niflax. Ma semmejniex li ma sajrnihom x'ax ma nix fejn sajruhom hawn ġol-istudio. Dak x'inhu ħan irremetti. Senna, da x'inhu? Ilma tas-sardin. Senna ħanxomuh flimkien. Ilma tas-sardin. Sardina ġo fiha. Sardin shots. Le, żgur ma nistax. Ejja nxommu ħejja. Twifek. 3, 2, Ah, le, Chloe, please. Le. Żgur mhux ħa. Taf kemm għandu imbarazzi. Nislet il-pressjoni. Okej, jekk tistgħu tiżżomm għaw isfar u għaw abjad. Laqlu tiegħek kemm Forget it. Ejja ġibu. Issejja. Xejn ta' spazju. Bring it in. Għat nisana xi żimel sieħek, Okay, ejja, laqajnek. Ejja, man, xidwejja. I did not sign up for this. Le, ġifiri. Okay, ejja, all right. Breathe in, Ek breathe tamela. out, breathe in, breathe out. Dil help sign. Kif tamela? Raġej. Għajnek u maluqa. Iwa. Nispera li mux lar wieħed. Ja, tila l-istonku, ma. Please, le. Bajnek u maluqa, Ġordi. Le. Ejja, ġo, kurat. Ejja, 3, nisa nifsa. Fidejk. Ja, timmiss, man! Taxinu, Chloe! Ja! U għandi l-kontorna wara. Chips. Aw, man! Alright, Chloe jilqaw, għax ma... Le. Jessa l-xot, ja, għax ħan irremetti. Aw, jena ħajtina s-ħazina, mux bieċajta. No, isma. Jisma jimmiskejtu, għat nirremetti, men, ta' xinu għa? Il-sinta baqra. Ja! Aw, ida ħazina, ma Mela ħanamlu tutorial. Probabilment, għattaraw għal daw l-affarijiet, daw, ħanajdilkom xejdulom. Tlaqnejja. Taste buds. Daw taste buds, men. Le, grazzi. Le, all right. Chloe, jek tista. Le, ġeneruża Thank you. vera le. Ok. Nibdew? Daw daqsek. Isma, ma jina ġifri t-dala mora ġaħal. Jek għandkom xi wipe. Mux jek tejt. Mela għanna barmin? Billes? Barmin, Għanżommu il-sinta baqra jek ma kontux tafu li huwa Excel, issa tafu, għax jena maħsibtu xer. Konna nafu li ħajkonna xi l-sin ta' xi ħaġa, imma maħsibx. Kien Meta jgħidulek, meta jgħidulek għandek il-sinek twil. Zgur. Żgur. Tabarret falta. Mbagħad għandna hot chili peppers, my best friends in this game, għax sardin shot, ħsibt li ma nħobbx il-vodka shot, but da, x'inhu? Liver? Beef liver? Pig's liver, fwit. Naħlef li ma tista' tuħu xejn minn dan. Le, żgur, ċerta. It's okay, għameli. Fil-kasra darja li jihduna l-isptar, no problem. Ok, bdejja. Le, helwa. Rock, paper, scissors, nana. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Faqqali, tiwi. Help! Int ħatażel, jien ħanażillek, Ta' tażilli. Tajjeb. Ejja, u xint nukloja ħannisfid il-logħba Iġri, I'm ready. Mela, senna forsi titlalek l-għar waħda possibbli għax kan irremetti. Għawra ħat inten Chloe men. Not too bad. I think we have worse. Ejja, ħana. Say the first initial of the first name and surname of someone you dislike. Għandi nismuħ, ma kieku mux ħanejda. I guess. Għana ħsibba. Ma xidwejja. Murdar. Ejja. Le, ma sax nikol. Titkun għal biex nikol naħseb. Aħseb. Xiex, initial? Initial tal-name u initial tal-surname. ċek tajt xi GS u mritlaq jew xi ħaġek. Ħanejda. All right. Mux biza.
le, S-C. S-C. Issa Ok, min, issa ma nagħmel- nafx. issa nagħmel- It's okay, laqwel ma Issa nagħmel blajt research. Tiegħi Il-ġo sew. tlaqna. Jew nkomplu, le. Rock, paper, scissors. Ejja tlaqna. Forsi tiblaħħom kollha. Ma ma xnipra. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Tlaqna rejtija. Jalla tiġi għal wahda nħobbok ġo, ma sax Jo, anka ħares li jom. Le, le, mux Għawriħa. Għaw, gravi, Għawet tiġi Roma. Di mux gravi, nafna tejda. Call out a friend for a weird food combination they like. Għandu wahda gravi. Weird food combo. Eżempju, ħabib titħob tiħu l-għaw iż-żabbuċ bit-tun ta' zejt u titfallu Nutella. Jezmin, Tibbi fejn, meta konna Erasmus, Spanja, konna nixtru botilek zebbuċ. U kull, every Sunday konna namlu xirja. Tajdu, ċanna bżon, fejn, dejjem konna nsibu vojt iż-zebbuċ. Għax kon niklu kollu jienek, literally jekk, so xina għakaw tangon. Le, kunnet namel Ok, naf. Tlaqna faqqa. Mela, imma di kont nikol on the daily jienu kol. Mela, meta konna. Għarmin zebbuċ bil-Nutella? Jista' jkun. Imma li hija vera tajba. Imma meta nagħmel għad-dar ummi tgħidli. Mela, meta morna Erasmus, jien ma naħanx naf insajjar, you know. Ħabibti taf issajjar iktar, you know, edna ħanaraw x'ħanibdew nagħmlu kuljum wara l-iskola. U edna tuna rep. Tuna rep, not bad, you know. Imma x'konna nitfawla mbagħad eventually dejjem niġu iktar creative bl-insibu ġol fridge. So, it-tuna rep tiegħi issa jaf mhux jaffaw min jieħod hekk, jien ħodha kuljum. Biex jirġa' madwar. Majonez. Indelku mat-tarf. Ja, anka tuna majonez. Tuna, hekk tgħidli ommi. Ġobon. Ġobon. Avocado. Le. Avocado. Cherry tomatoes. Doesn't sound appealing. Laqqa xej. Cherry tomatoes. U ġili, x'ma semmejċ? Olives. Olives. So tuna, olives, cherry tomatoes, ġobon, salt and pepper. Kont nitbelak u kol kont fajt xi tip ta' ċokolata x'imkien. Le. X'taħseb? Le, disgustanti. Xi darba nagħmililek. Le. Promise tajba. Issa wasalt Malta, għadni nikola kuljum, ommi tħares li blikraħ kuljum, iwa, u naċċetta. Lill-arrostija jsir nagħmelilu għax-xogħol. U jo toġbu minn, it just works. Tuna u majonez minn. Tuna, majonez u ġobon. Jek għaw xi ristoranti għamilek? Give me a raise. Naħseb xi Michelin star jagħmlu tuna, majonez, avokado ma nafx iktar. Imma insomma, il-baqgħu daw il-faċli hemm grav. Le, please għadin fil-iħnet. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Tant kemm jinslow li rrid ninduna tipo rrid nistenna l-ġorni tagħmel l-azzjoni. Mill-facial expression, raqdet li saqajja. Mela, oħra for Jordi, tlaqna. Uwejja minn. Għadna l-ansjeta minn. No. They're one of those moments, cancelled. Taw faċli minn. Tell us the weirdest drunken moment. Imma weird, mhux tadda, hekk xaġa vera weird. Weird. On top of my mind, għandi waħda. Oh my god. Mela, għandi tnej actually what I can share with you. Ġifieri- The more the merrier. Taw jibqaw għawem. The more the merrier. Mela, titajdilkom l-ewwel darba l-iskirt, un bat tajdilna tiegħek, Okay. Mela, l-ewwel darba l-iskirt għamilt mhux party, student il-sħab ħabibti l-għalqa, okay? Biex jisni I organize a party for her. U kont, ma nafx, bdejt nesplora, nagħmel vodka u spiritu ieħor ġo xott wieħed. All right. Ħażinaġġa. Ħażinaġġa, it-tnejn li huma ma nixrobhomx till this day, ovvjament. Ja, għadek bil. Għadni bil-PTSD. U xrobtom u sirt. Patata. U jien kelli, sort of they were my guests. So kellek tuħsib. So, suppost kelli xej, spiċċajt. U ma jihdu xsib li. Bħalma ħanamel issa imma ħabba xorb. U
u ġo sink, eżempju, u bat klogja sink, u baqatila, u baqatila, u baqatila, u Oh baqatila. my god. U kelli, uff, nejda. Taqalaw bide. Nefere. Ja, aw, tala l-guz. Anka jien, biex niftakar, u tant kem kont patata. Dik l-istoria f'daw, Tant kem kont patata, li ma bdiċ nindumna kemm disgusting. Ġifiri waqt li kont tara. Eħe. Tifemni? No, sorry. Ma x'nagħmel Nikol daw. Le. U d-darba ta' wara. U kol. Darba oħra. Kont Baqla ġussot tal-is. Le! So bdejt niprofa, beda jħosni ħażin, you know, you try your best. I know the feeling. Ma bidix jirnexili, imma f'moħħi bdejt naqla. Allora bil-sħabi bdejt ngħidilhom, kemm qed inħossni aħjar li, you know, u ma kontx ma rridx noqgħod nuża l-kelma ħafna għandar drukom. Dġaw daw. Ġawaw. Nixtieqkom ix-xommuhom, imma Le, issa drajt ir-riħ, unfortunately. Tajjeb, u ġibtek? Yes. Thank you. Unfortunately. Tlaqna. Papers, jek terġi terbaħ li jibbaje. Ciao. Rock. Għasni fl nitkellem. Okay, Oh give my it to me. god. Le, zgur, għax daw kienu il-ħfir. Anka jena għandi l-għaxġa taw bil-kem li fl nitkellem. No! Għax nibżet. Okay, go. Gravi. Le. Okay, eja. I'm ready. I signed up for I was this. hoping I wouldn't get this. What is the worst? Nistaw nejdu Oh, mele, hija faqqa. Sexual memory you have. Le, ħaniekol. Għasa t-profa. Ma nistax. Niġu cancelled, probably. Għura, anka nista ma naħroċ minn dar. Okay. Di, taħani, Enjoy. kolla ra taħsbu. Tista jew le? mela. Boring, loser. Tista jew le? Imma l-anchovies. Ifhem, dawk mhux ħajqtluk. Le, Da dawk forsi. Li ma jaqtolx isemmen. Ġifiri da kien ġo likwidu tal-kien. Għaw min Kien jikollhom ġo xiex? waħedhom. Għaw min l-arustija jikollhom sardines Ma ma normali jew jxobx le. il-liquid naħseb. Right? Ej, tidra, oh. Do it for the lover. Miguel, ma kif tikollhom da. Isma tjintenda lil-sin, please. Nibżaw jek ħanżommu l-barmin. Ġort jemil il-kuraċ. Għaw ħanirem Chloe. Ejja, flocktate, the worst memory you have. Naħseb Ejja, balls of steel. I got this. Ġomini, calm down. Saffat, minn 5. 5, 4, 3, 2, 1.5, 1.25, 1.50. Ġoġ bidu, bro. Ilma. Għandi da. Għandkom ilma xotat. Intek xu li xrobtu, ja! Sibtek ħatu xuftit. Sibħat kun għarna, għamma. Ja, imma rajt, kollox għadu f'postu. Titħajjar? Don't try this at home. Specialment daw, don't try this at home. Aħjar, It-tomata thank you. it-tomata ċeri ma t-tomata ħut għaw nitrieta da naħleb. Għaw, it-toma ma titlaq bxie, Ovvjaw, tafx għadek kif xrobt, mux supposti xorbu. Għaw. Jiena dan ixtiq induq. So jek imwġeb kollox induq da. Le, jien! Induq fl-imkien. Ok, eja ħanamlu question. Eja, alright, eja ftijak. Sibt il-position fuq il-beanbag sew. U tant kem dejdu tajdu li jint bis sibt il-position li Li tifta. tifta, proset. Daka eċitajtek wis Eċitajtni. bil-dat ta' sardines. Tlaqna. Tlaqna. Rock. Sorry, tal-it prova. Tlaqna. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Iqaf! Aw, le, aw, vera. Jena ktibti l-question sewa. U Ġordi għad li xejn jiġi kollha karma u hekk qed jiġri. Karma's a you should know better. Tlaqna.
Go ahead, the honor is Thank you. yours. Isma, miss daw il-taste buds. Nsaffar, sorry. Beep! Tlaqna. Stenna, għed nħosni di ħafifa, għanħalli għalija. Ma ija aħna nitilqom minna riħa Ta' mizza, ma nafx xinu mizza ma insomma. Għaw dik il-ħarsa ġob dok lajnejek blu jixelu lejja, tipo, you're shit. Have you ever faked feelings for someone? Le. Oh, that was easy! To be fair, qasjena. Eżin. Laqas naf kif, to be honest. Eżin. Għaxina tip ta' persuna ek. Taħla taħina. Jew ħan kun onesta, jew ek. Dive right in, ek fimt, unkun onesta kif jħosni. Le, anka jen. Le, għatmamilta. That was easy for both That of us. was easy. Nishtiq li ġitni dik. Yes. Issa sa terġi tiġili, ma nistax naqaf intu għamma, Issa, inti, Chloe għamli tom dal-questions, ġifiri one karma, tu baqa ħadina jew le. Baqa gravi, tlaqna. Rock, paper, scissors, shoot. Għajjejt, nistawar id-dar. Ok, ħanti cloners. Eħe, forsi ma tafx kif. Baqa, bl-ħar wahda baqa diju. Taċċajt, Xorta li tinduq chili pepper, The most embarrassing moment in your life. Kella half smile, mbagħad għamlet. Naqa gravi, so naħseb għani profond. Uwejja, int bis-serjetà. U le, għax tafara xekxu li xindu. Ndu wara fl-imkien. Nduq Tell wara us the fl-imkien. most embarrassing moment of your life. Mela, di Forsi gravi. mhux the most jekk tiddeja daqshekk imma. Le, gravità kbira. Let us know. You know what? Too bad, you know. Too bad. Darba. Alright, darba. Da meta taqraw il-prolog tal-ktib, fint, taqra tgħid you ease into it, u mbagħad boom, chapter 1. Let us know. Darba, kont tisuq il-karozza, il-karozza li kelli, ta' biċċet, no problem. U abadni pipi jena, u kont ħammut. Ma sibx li it was going there. Le, gravi. There. Gravi. Kompli. U aħna naċċettawk, tajt, aħna naċċettawk. Għax mus problem ħat me ċettani wara din l-istorja. Stradarjali forsi jaċċettawk ukoll. Forsi, u prima tkeċċix wara din l-istorja. U għet ninsuq, u għet nejt, għarajt, ħansuq għajkolli nsuq id-dar, għajkolli mur id-dar, għax ma niflax nżom miktar, tipo xħan għamil. Bħalissa they're revising your contract. Ma nsib parkjajt. Ma flax nżom miktar. Li start lix li għamil taħtek ta' xi 18 sena. Għamil taħti ġoj karozza. Ok. Inkompli jew naqtaw. U morru d-dar u nalqu kollox. Le. Le, gravi. Alright. U l-isbaħ li i-parkajt dej dar, ovvja, ma l-karozza ma parkajtix id-dar, so kelli noħroġ minn ġo l-karozza bil-jeans kollu mxarrab. U nitnaqsam it-triq b'zebra crossing traffic, kull ħatjaranijek, ġas bil. U bat il-leder kellu l-marka tipo tal. Jirna fuħra ta' Chloe. Ok, ħanajdilkom di. Mela darba Chloe, konna ħanintaqgħu għal-meeting aħna. Iwa, alright. U nara l-close friends tagħha di. Qed ngħidi. Alright, ftaħtu. Qed nara l-eyebrows suwed faħma. Imma meta ngħidilkom suwed faħma. Ek, saw barra, ġifiri probabli. It-tinti għamletu saw barra, Isek meta taqbad xarp jaw tal. U tamelek. Ek. U ħarġet tipparki l-karozza sew. Le. Mela xiex? Għax kontet nisboħ l-eyebrows u nisboħ xari, bizzeba ma xari, bizzeba tal-eyebrows. Konta dar relax id-dar bil-pijama. U ċempilli da, non, u għat, għara, madonna. Ta' xinaqla. Għalli, nżel resaq wahda l-karozza ġejni l-krejs. Sallura, senjur, issa tridni. Mbagħad kompliħi. Mbagħad di spiċċat wara ħafna traffic, ma tistax issib parking. Wara ta' trak ta' zibel. Kollox, u tint iktar kemm idum, iktar jiġi iswed. U l-parkjajt mbagħad tipo 7 snin il-bot. Għax ma kienx hemm parking. Imma ma ġewx iċina dakinhar tu bifer. Sibni ħadd tiġi għar. Imma il-fatt li kelli nimxi il-gżira bl-eyebrow iżjak xoxni nswed. Kelli flok imdawwar mara sijek għax kelli żeba ġaġari, ġifieri. Also għed tiġi whiff, every now and then tiġi whiff. Jina għadni bl-iston kun maħsut, ġifiri. U jintu bjonist maħsibx li għandu taste bad zaqse gbar. Ma nistax nimmaġina li jekċi li misejt.
Anyway, min ħajamel l-aħħar question. Int. Alright, ejja tijieri. Ħaqeku. Keramma. Għax ma nafx, nistax niftakar. Tu bjas ma kienux daqseg grafi. Ma kienux gravi. Tu bil-veri. Għax ma ġewx għandi xi minn. Mela, di żgur mhux ħadd irrispondija. So, tista' tibda tara x'ħadd jiekol. Which online personalities do you strongly dislike? Barranin? Nista' ngħidlek Mhux barranin. barranin. Maltin. Sa jew nġu cancelled jew hekk. Le, żgur mhux ħani daw. Hemm ta' ġifieri. U mela m'hemmx. Mhux ovvja ħadd Mhux għandu. hekk. Tgħidix għadorni. U hija. Tas-sardins kif kienet? Lela, ħatta jien mistax tuħallem. Fil-kas, di ma tidirx grav. Le, no way. Intestajn ta' xaħat, ta' xaħġa. Ta' xaħat. Ta' xaħat. Ta' xaħat. Mhux ta' xaħat, guys, żgur. Tal-baqra. Le, jiena di ħanuża, sorry guys. Mela ħanajdlek, ejn għamlu deal. Jiena u int fl-aħħar wara round tiegħek nieħdu waħda each ma hu xi ħaġa oħra. Le. No deal. No deal. Skużawni. No deal, eh? Nixtieq inxamma. Xomma mela hi. Chloe iktar sport. Ejja, duqa miegħi mela. Ja, imsaħda mal-ġin, sala imsaħda mal-ġin. Ejja, nduqu di flimkien. Ejja, fuck it. Ja, di għandna naqa minn di. Issa Issa jiena kulħadd jaf min jafni jaf jien ma niflaħ l-ebda tip ta' spice. So jaffitini xi tip ta' ħartet jekk għandha tip ta' rieħa tal-liver imma. Ija, ħan uħra naqal botta, bro, għax ħan irremetti ta'. Also, min ibieħu minn, please. U min jixtri. Please. Cheers. Cheers. Tiegħek għandu naqra xi ħaġa. U le. Okay. Għallew għattini season u l-ewel episod. Mela, kem ħaniklu? Jiena, isma jien ħanbellaħkom. Why we almost didn't treat it. Eżatt. Jiena ma niflaħx għal-jom daw, ġifri għafin bellaħ. Welcome to our world. Stenna, ma kem ħatikol? Isma tikol xi nofs ta' Ek. għax tiġġennen blu ġieħ. U ġieħ. Kollu? Le, mel tudni fuq nibki. Probabli il-problem Nofsu, ekka. Nofsu. Ejja. Kana, tiġu Mint ma gdimtux, ikdem. Dimtu! Tibla. Tibla! Ejak mal-sini. ċwaw kem jaħaw. I'm going to try not to cry challenge. Try not to cry challenge. Għara kem kont sonaqla. Le, ma nistax. Officially. Kien joċobni naqal spice, ma obviously jett. Senna. Proset. Proset ċej. We did it, girl. Ija ta' Mux għatinla. Għadni taħt il-fat li, sorry. Għadna għed, kif tajt? Għadna taħt nidraw il-fat. il-set. Nidraw il-set. Taj liġ laħtu bieċu, ħarata. Nissa għalek jistek il-bot. Le, dak ħajklu ħinnin. Bravo, din era għalli miss. Insomma, this is chilling with us. Eħe. This is how we roll. Insomma, biex ġejna. norikom il-differenza bejnu bej Chloe, basically. Imma this is more you and that is more me. True, ma xikultant, you know, we switch roles. We switch it up. Cheers. Ma ftemniex, obviously, ma white girls. Il-mobiles. Il-mobiles. Totally, dak supposti għaj. Eżad, dak it-tip. Thank you. Attenti ċempel. Alright. Guys, erġajna, it feels so good to be back. Happy ħafna. Ara, to be fair, terġa tibda stressful, eh? Ta' vera. Għax, naħseb il-bidu, like, kif għan spiega? Sama t-organizza kollox u għek l-arbitra. And we did that once and stopped and had to do it, fim? Kiku tkompli għaddej. U l-fat li konna... Life got in the way, you know? Ekku, u l-fat li konna namluħ wahedna, we had both different tipo responsibilities u phases in our life. U issa, grateful li għanna l-stradarjali li jajnuna u vera jissapportawna f'kollox. And our crazy ideas, imma mbagħad jieħdu għana extreme. Imma, Joe, it's good to be back.
Nisperaw li excited, daqs kemm aħna excited. Ħankunu qed nagħmlu ħafna different topics. So, xorta nixtieq li it feels like we're in your living room. So, kemm tixaluna. Tang magħna. Le, forsi le. Tazza xampanja. Udu tazza xampanja minn flok. Naqgħu chili peppers. Eżatt. Imma feels good to be back. U apparti hekk, like, ma nafx kif ħanispjega. It's stressful, but then again, it's worth it. Bħal dejjem jekk ngħidu. Mhux hekk. Mhux inti ġiet tiffilmjah men. L-ewwel tibda tgħid Lallu, tista' tgħid x'nagħmlu nibdew nippjanaw l-episode u mbagħad it just flows so naturally. Dik li għandna nħoss li isna dejjem women it-xhur ikollek. Tiġi waħedha once li jgħidulna okej jibdew. Tlaqna. Tasek ma nifqux ngħidu. Vera. Imma bdejna ngħidu kif ġadda. Imma was really cool u vera ħadd pjaċir u vera happy li we're back. U li ma skirniex dis. Eżatt. Growth. Eżatt. Issa għadna fezzaċ kien tgħid Jordi unlike last time. Imma it's fine. Tafx mednilhomx fuq x'ħankunu qed nitkellmu. We have a lot of things planned. Ħafna affarijiet fuq il-ħajja nġibu wkoll nies li huma aktar edukati fuq affarijiet specific. So, mhux dejjem ħankunu aħna, ovvjament, bħal snin ta' qabel ukoll, ħajkonna guests magħna, ħajkonna topics differenti. Min kollox. Super interesting. Qed nippruvaw nagħmlu naqra topics out of the box. So, forsi topics li ġad diskutejna nippruvaw ma nerġawx nirrepetuhom. So, they're pretty out of the box. Ħajkonna guests faqa. U ukoll ħanippruvaw konna recurrent kif tajda? Recurrent li jerġgħu jiġu recurrent? Recurrent guests. To give us some tips and tricks. Super excited. Nixtieq ringrazzjaw lil dawn in-nies biex għenuna nġibu da settan sabiħ. To life. Il-CMYK tas-sajn li għandna hawnhekk u il-Lingonberries ta' din il-mejda li llum forsi mhux qed tidher sabiħ ħabdew l-affarijiet fuqhom. Imma thank you so much. You made our set come to life. U thank you Nisra Darjali. Ta' vera. Għamlu like, follow u subscribe. See you soon.